Always a joy to see our tamariki, yes it is. It's always a joy to see our tamariki in a program called Project Tamariki. That's the next story coming up. We sent Te Reo to Keri Keri to meet some kids whose problem-solving skills are taking them to compete against some of the best in the world. Hākua ko Te Reo Pākehā, Te Reo Matua o te kura tuarua nei o Kerikeri, ko Te Reo Maori tērā e momoho ana nā tētahi rōpū he tauira o konei. They are a community problem-solving team, and problem-solving in New Zealand is very strong. So they identified their community problem, and the community problem that they wanted to work on was together everybody enjoying our reo, Te Reo. Ko Rauri Web taku ingoa. Ko Savannah Peter sei hei taku ingoa. Ko Tamiana Eorangi taku ingoa. Ko Bree Sam taku ingoa. Ko Caleb Wilson taku ingoa. Ko Jasmine Manakere taku ingoa. He tau waru tau iwa e nei kei te haere ki Indiana, Amerika ki te hui wetewete uru paunamu o te ao, hei kanohi mō Maori, o tira mō Aotearoa whānui. We thought we'd strengthen the place of Te Reo Māori in our community, and then we thought of the wider community, but then we thought we'd just start with our school and then spread out. Did everyone do their homework? I did, miss. We've done Te Reo Māori classes for the teachers, so that they may take the reo and spread it through their classrooms, because they see over 100 students per day. Mā te tika o te tohunga ka tika ai te tauira. Nā whai anō tā rātou whakawhanake i te reo kōrero o ngā kaiako. Engari kaore I mutu I kona. We have had CDs recorded, so that teachers may play them in their classrooms, so that they know the Māori songs for our school. Ara hoki e tahi mahi ko mahi ai rātou hei whakapiki te reo I roto o te hāpori. Mai te haere ki ngā triti o Kerikeri, ki te whakaako I te hunga o tā wāhi ki ngā mahi a te Maori I te marae. Ā, I tē rātou, I tonoa rātou ki te pō o ngā tohu mo te reo Maori. Engari ka pēhea ka wehe ana rātou. Year 8s will train those Year 7s, and then when those Year 7s become Year 8s, they will train the other Year 7s, and it will go on. Koinei tā rātou whakāturanga ka tū ki te hui wetewete uru paunamu o te ao I Amerika, e ki ana I ngā kōrero mo te ngarohanga o te reo. Nā nei tū momo rauemi a te toko ono nei I eke noa atu rātou I te toingo ngā kura o Aotearoa, kia whai tūranga rātou ki te hui a te whāmano o ngā tauira koira wātu o te ao. Are you excited? Yep, bursting with excitement. Everyone is, and everybody can't wait to leave. We wish them all the best. I think they're going to wow them. They are very, very impressive young people. Indiana, here we come! Cheer. What was that? I was like... Oh. Hei te rā tonu nei rere atu ai ngā tamariki rā ki Amerika. Our wonderful kids leave for America today.